mo. Happy birthday, te! Happy birthday. Mga nag-bigmag na, may bigmag. Mana? Oo. Unya ko sa may lain. Hi guys! So, it's the birthday of Ate. So, wait lang. Mga Ka Avengers, ako day si Mineil and welcome to our YouTube channel. So for today's video guys, is-surprise na po na mo si Ate Marivie because birthday niya tomorrow and time check po ron, it's masunsa naman guys, 5:54 PM na. So wala kami nang uli guys, so actually mamuli may mga 5 manjud. So, nag-prepare man mi karon kay ugma din mi kaandam kay si Ate sayo kay siya mo alis sa office. So, among giandam karon nga i-surprise siya para malipay po siya sa iyang birthday and mag-complete iyang birthday. So, happy birthday Ate Marivie and sorry kanang amo kang gi-surprise and I know malipay po ka ani among surprise. So, mo ni siya. Tara, mga ulos. Sige na. Sige sila. So guys, tara. Happy moro gyapon ni siya katong Ma'am Juliet, moro gyapon ni. Giusab ra kay walay budget. Pero ang nakalahi, lahi na po do position ato kay diri man to siya. So lahi na mo, so diri na mo gibutang sa may main door na mo and gibutangan na mo pangalan nga Ate Marivie para malahi gid siya ato ka Ma'am Juliet. And so na guys, magpaburot na po ni og number po ni Ate Marivie because she's 47 46 day guys, sorry 46. So ang next na mo nga i-surprise day guys kay Karay nami kanang bisita na siya guest. What? Si Tikling BTS guys yung ganun. So mag-prepare sa me guys, so chill lang mo diha and update lang ni ugma na. So ugma man jud ang birthday ni Ate, so ugma ra na mo siya i-surprise guys, inog dayon abot na mo. So mag-vlog na ko, inog dayon abot na ko diri sa office kay nakapalit naman mag-iag cake and bulak and na siya sa amo ang ref na sa flower day guys, sorry. So nana siya sa office ni sir, gipa-ref na mo para di malana yung cake para ugma ready na siya and go with the flow na. So guys, up ni the later bun. A few inches later. So, nag-prepare na may dara, happy birthday. So, dira na mo gibutang ang happy birthday. And hope ma-enjoy si Ate siyang birthday and malipoy siya guys. Dara mga jewels team. Wow, wititiw! Dara Ate Marivie. Then, ang balon po, maragya po ng balon guys, katong birthday ni Ma'am Juliet. So, magatipid man, kay wala may budget guys. So, nagpasalamat sa day ni Ma'am Glenda ngayon, magitagaan ng money for this birthday. Thank you so much guys. Ay, sorry. And, gonna update you later guys. Bye. This is it na gida. This is it. Wow. It's so nice. Wow. Huh? What? Oh, yes. Nga, paboruto na siya, day. So, unsa yung tawagan na yung preparing ng birthday? Ako may nagpaburos na ito ng mga so very nice. I hope that you Esmeralda.
A few inches later. Okay, so manami sa mga surprise ni Ate Ann. Okay, mao ni siya and happy birthday at Team Marivie. So among gastuan ni is kuanra 700 dalas bulak og kuan. Dala sa bulak og kanang cake and dala na 46. So siya ni palitan na siya. Sige, kanin po siya. Kanin po siya. Hey. Happy birthday, ate! Mwah! Me! Many hours later. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Ako din si Mimi. And... Morning, sir. Morning, sir. So, it's a birthday of ate. Good morning, everybody! Burn up! Nindot kayo, te? Tang man. Ito, bibo. Happy birthday. na upaw naman pa. Uy! Ano, may simbahan? Happy birthday, te! Mga nag-big mac na big mac na. Oh. Unya usa may lain. Hi guys! So, it's a birthday of ate. So, wait lang. A few moments later. Hi guys! So, nami karon sa office ni sir ay nag-prepare me para sa surprise ni ate nga cake and then sa flowers. So, wala siya kabalik. Never not. Nag-ready mi guys, nya brand out man. So guys, Nyasa. ano nag-cake, polo, nag-cake, and then sa flower. So, bali open the flower. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. One, two, three, go! Birthday wish, ha? Wala? Yes. Tara, Ma'am Glenda! Nawad, Ma'am Glenda! You know you enough when you come for the sea, because we are the team. You see that better than trees. You like it. Hi guys! So, nakauli na may gikan sa work. And then ako pa rin sa balay. So, kapoy kaayo siya. Brand out pa dyan gahin na sa office na mo. And, pero nagtrabaho gyapon mi. And, nag-checking yung sa mga form. So, naging successful day mong birthday surprise natin Marivie. And, nakita na mo niya nga nalipay gid siya and na-surprise gid siya sa amo ang small surprise, simple but
elegant. So thank you nila Melinda, nila Ma'am Juliet, nila Ma'am Irene, and happy birthday ate from the Jolos team. We love you. And that's all for today. And that's the end of our video. So see you next time, guys. Buyers. God bless. Wait, don't forget to subscribe and like. And if ganan mo sa mong video, guys, comment down below and share lang o ganahan jud mo. Pero dili mo ganan, ayaw na lang. Dili ta mapugton, guys. So, more to siya. So, bye. God bless. Mwah.